kana furo kulkullu waaqayyo tokko amin. Bersama Ab ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃባ ከነልማ ከነፍሮ ቁልቁሉ waaqayyo tokko አሜን። ከበጀሞ አባ ኬኛ መላከመዊ ዘላለም አረጋዊ ቡልቻ ደብሪ ከናፊ በሬሳ ኦላና መነሉጉማ አና ሱሉልታ አከስመስሞ ከበጀሞ አባ ኬኛ መጋቢ ሐዲስ ተጋፈተማ ኩታ ወንጌላ በተስካነ ከና ኮሬወን ወልዳዱ ከቡኦታ ሰገንታ ከነ ቆፔስተኒፊ ሚሴንሶሊ waaqayyo faaruudhaan manasaa keessa akka tajaajiltaniif kan isin waame ijoollee barattoota sanbataa sagalee waaqayyoo dhageessanii lubbuu keessaniif galaa qopheeffachuudhaaf iddoo kanatti kan walitti qabamtanii kabajamtoonni abbootiin haadholiin obboloonni durbaa shamarran akkasumas dargaggooliin ijoolleen daa'imman hundumti keessan nagaa waaqayyoo akka mooltanii sagaleen keessan nagaamu akka mooltanii akkam yoona kana geessanii አሜን። መመስገን የባህሪው የሆነ እግዚአብሔር አምላካችን እንደ ኃጢአታችን ብዛትና እንደ ስራችን ክፋት ሳይሆን በምሕረቱ በቸርነቱ በቅዱሱ ስፍራ እንድንሰበሰብና ይቺን ሰዓት በከንቱ እንዳናጠፋት እግዚአብሔር ለበጎ ነገር እንድናውለው በቤቱ ስለሰበሰበን ስሙ ከአጽናፈ ዓለም እስከ አጽናፈ ዓለም የተመሰገነ ይሁን። ዶ መቃንሳ ዋመሙት መቃንሼ ከምብራ ሂናብን ሃለ ሁንደ ኬኛ የሮ ሁንዱማ ሰበበ ጭቡ ኬኛ ፉለ ዋቀዮ ከኑፍ ዳበት ሃለ ጎፍታ ኬኛ ዴሱ ዋቀዮ ከንታተ ጊፍቲ ኬኛ ማረሚ መቃንሼ ዋቀዮ እንገዲት ኡመመ ብየ ለፋረ ጅሩ ኦሊት መቃንሼ kan kabajame nuufaatau akka jaalala waaqayyootti gaa kan nama barsiisu waaqayyoodha. namni qodaa ta'ee fuula waaqayyoo dura dhaabbata malee dubbii waaqayyoo kan saba isaatti dubbatu isa waan ta'eef inni gidduu keenyatti argame arraba koorra bulee dubbii isaa akka dubbatu isiniif immoo qalbiittiin qayyabattan yaadattiin qabattan sammuuttiin qabattan waaqayyo hunda keenyaaf akka nuulaatu eeyyamasaaf jaalalasaa qulqulluu nuuf haa ta'u። የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ ማን ሊድን ይችላል? ኤኙቱ ፈዩ ደንዳአ። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 26 ኤኙቱ ፈዩ ደንዳአ። አሁን ያለንበት ዘመን ክፋት የበዛበት መጨካከን የበዛበት ከእግዚአብሔር መንገድም የወጣንበት ዘመን ስለሆነ ማን ሊድን ይችላል በሚለው በዚህ ርዕስ እግዚአብሔር ያስተምረናል፣ እግዚአብሔር ይመክረናል። ጃራመ ኬሰ ጅሩ ከነ ኬሰቲ አምን የሮ ባየቴ namni yerootti garaa walitti jabaatee wanti hamaan yerootti dagaage waan ta'eefi eenyutu fayyuu danda'a mata duree jedhu kanaan waaqayyo nu barsiisa, waaqayyo nu gorsa, waaqayyo nuun ijoollee isaa nu deeffata, waaqayyo nu barsiisa. nummoo tasgabbiidhaan dhaggeeffannu እግዚአብሔርን የሚሰማ ሰው በእርጋታ ይቀመጣል ብሎ ጠቢቡ ሰሎሞን እንደተናገረው አሁን የምናገረው እግዚአብሔር ነው። ተረጋግተን እሱን እናድምጥ። ተስገቦብኔ ዋቀዮነ ደገኝ ዋቀዮኑ ታዱበቱ
waaqayyo sagalee isaa nu barsiisu. Mata duree barumsa keenyaa kanaa lakkoofsa 17tti ol deebitanii yoo ilaaltan gaaf tokko gooftaan yeroo foon uffatee biyya lafaa kanarra deddeebi'aa turetti tunni adeemaa jiru namichi abbaa qabeenyaa tokko dhufeetu fuula isaa dura dhaabbatee fuula isaa duratti kufeetu akkana isaan jedha, yaa barsiisaa arjaa, yaa barsiisaa garraamii jedheetu fuula isaa duratti adda isaatiin lafa dha'a. Yeroo kana gooftaan Yesuus Kiristoos maaliif arjaa, maaliif garraamii naan jettaa? Garraamiidhaaf arjaan waaqa tokkicha malee hin jiru isaan jedhe. Battaluma kanatti namichi abbaan qabeenyaa kun deebisee fi akkana jedhe, mootummaa waaqayyoo dhaaluudhaaf maal gochuu naa wayyaa? Maal godhu? Mootummaa waaqayyoo akka hin dhaaluuf maaltu narraa eegama jedhe. Yeroo kanatti gooftaan deebisee fi hin hatin, hin ejjin, hin sobin, abbaa kee fi haadha kee kabaji kan jedhu abboommiiwwan waaqayyoo barreeffamanii jiran sana raawwadhu ittiin jedhe. Yeroo kana hoo ijoollummaa kootii kaasee eegaatan ture, kan ammaa raawwadheera, kana ani taasiseeraa jedhen edda kana gootee xumurteetta ta'e hoo waa tokkittii bichaasittu hirrataa jedhe. Maal inni natti hirratu sunii jedhe abbaan qabeenyaa kun. Gooftaan Yesuus Kiristoos waan kana hunda raawwatteetta edda ta'e raawwattee ati qulqulluu ta'uu sirra jira waan ta'eef dhaqii qabeenyaa qabdu hunduma gurguri, dhabaadhaaf laadhu, na duukaa bu'ii isaan jedhe. Yeroo kana abbaan qabeenyaa kun fuulli isaa hin gurraacha'e. በዛን ሰዓት ይህ ባለ ሀብት ይህ ሰው ፊቱ ጠቆረ ይላል። fuulli isaa gurraacha'e jedha kitaabni qulqulluun. Yeroo kanatti gooftaan akka inni garaa isaa keessatti maallaqa isa caalaa akka jaallate arge, qabeenya isaa waaqayyoon akka inni caalchifate arge, gara barattoota isaatitti galagaleetu akkana isaaniin jedhe, namni sooressi mootummaa waaqayyootti galuun baay'ee cimaadha. Kanarra kan salphatu gaalli ba'aa baatee uraa marfee keessa ba'uutu isaaf salphata jedhe. Yeroo kana barattoonni waan kana xiinxalanii ilaalanii walii isaaniittis gugungumanii akkana jedhan, mootummaa waaqayyoo galuun baay'ee cimaadha edda ta'e maal jenna? Eenyu kan mootummaa waaqayyootti galuu danda'u ree jedhan. Jecha kana kan jedhe eenyu jechuudha? Duuka bu'oota gooftaa Yesuus Kiristoos. Sagaleen kun har'as anaaf isinitti isini dubbata. Eenyu namni mootummaa waaqayyootti galuu danda'u? Ulaagaa mootummaa waaqayyootti nama galchu sana har'a eenyu kan hojjechuu danda'u? Har'a eenyu kan raawwachuu danda'u? Kanaaf jaarraa amma keessa jirru kana keessattis mootummaa waaqayyootti kan galuu danda'u eenyu? Anaaf isin kan nuti iddoo kana dhufnu, kan nuti halkaniif guyyaa waaqayyoo fuula duratti deddeebinu waan biraa qabnatu hin ta'in tokkicha mootummaa waaqayyoo isa bara baraa dhaaluudhaaf jenneeti. Garuu kan mootummaa waaqayyoo galuu danda'u eenyu? Jecha kana kan dubbatan egaa duuka bu'oota Kiristoos jechuudha. Gara barumsa keenya kanaatti utuu hin seenin fuula dura ቸር መምህር ሆይ ብለው ሲናገሩ ለምን ቸር ትለኛለህ? ቸር ከእግዚአብሔር በቀር እኔ ቸር አይደለሁም አለ። በዚህ ቃል እንዳንሳሳት እግዚአብሔር ቸር አይደለም እንዳንበል መዝሙረ ዳዊት
34 ቁጥር 8 ላይ ስናይ እግዚአብሔር ቸር እንደሆነ ቅመሱና እዩ ይላል። አርጃ ገራሚ በርሲሳ ገራሚ የሮንት እንጀዱ ማፍ ገራሚ አርጃን አንጀታ አርጃን ዋቀዮ መሌ እንጅሩ ጀቻ ከናን አከን ጉፈነ ማሊ ጎፍታን ኢየሱስ ክርስቶስ በርሲሳ ገራሚ ሚቲ አከን ጀነስን ፋሩ አባ ኬኛ ቁልቁሉ ዳዊት በቆና ሶዶም ያፍር ለኮብሰ ሰደት ይሮላሉ ዋቀዮ አርጃዳ እትስቃቲ ዳንዳማቲ ኢላላ ጀዳ ገለኒ ፉልፍን ጉዳን መቃሳቲ ፋተው ከናፍ ጃለተሞት ማቲ ዋቀዮ ማሊፍ ጎፍታን ነሚቸ ከናን አርጃናን እንጀድ ለጴ ነመከና ይምቤካ ነምኒ ኩን ለጴ ሳራ ከየ ጀደምቲ ነምኒ ኩን ሐጡማዳን ይትሉፍ ከነዋን ገራሳ keessatti argeef waaqayyo deebii kana isaaf deebise ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 22 ቁጥር 26 ላይ ስናይ እግዚአብሔር ከቸር ሰው ጋራ ቸር እንደሆነና እንዲሁም ደግሞ ቅን ከሆነው ሰው ጋር እግዚአብሔር ቅን እንደሆነ ይናገራል። ዋቀዮ ወራሃጡማዳን ይተደመን አኩመ ሳንፈን ይትደቃ ወረገራሙማዳን ይትደቃንስ አኩመ ሳን ይትደቃን ይትትሉፋ ዋቀዮ እንደከኛ ነው አወልቹ ኑታማ የሮባዬ ዋዋቀዮን ጎዮም ስኑን ትፈካቹ ደንዳ ገሩን ደንደኝ ከናፍ ጎፍታን ነመከናን አከ ከነጀ ኤጋ ይደሰና ቦዳ ማልቱና አፌ ማልጉድ ከነው እንደጎዴራ የሮኒ ጀ አጀጀ ቶክቲ ከነፍ ቀበኛ ቀብዱ ጉርጉሪ አባዳብ ከኒ ነዱካ ቡኢ ጀ ከኑመቱ ፉለ ሰጉራቸስ ዋቀዮ ፉል ከኛ ጉራቸው ነው አወልቹ ሐረሲ የሮቤተ ክርስቲያኒ ከሳቲ አጀጂ ወይ ደርቡ የሮበተስካን ሰገሌ ዋቀዮ ዱጋት ዱበቱ የሮበተስካን ጩቡ ከኛ ኑትምቱ የሮኑ ደከምቱ ነሞኒ ደለነንጁ የሚያቆርፉ ሰዎች ይኖራሉ። ቤተ ክርስቲያን ጥብቅ የሆነ መልእክት ስታስተላልፍ ቤተ ክርስቲያን በእውነት ላይ ቆማ እውነትን ስትሰብክ የማይጥማቸው የማይዋጥላቸው ፊታቸውን የሚያጠቁሩ የሚያቆርፉ ሰዎች ይኖራሉ። ማቲ ወን ዋቀዮ ኑት ያገጆሌ ዋቀዮ ታኔቲ ጃለነስ ጅብነስ ኡጋዳ ዋንተኤፍ የሮ ኡጋን ዱበተም ኡጋ አመኔ ፍዳቹቱ ኑረጅራ ዋቀዮ እንደከኛ ነው አጀበስ ከናፍ ዱጉመት አኩማ መጫፈ ቁልቁሉ ከነረት ጀለሜ በእውነት በዚህ ዘመን ማልድን ይችላል። ከላይ ጀምሮ እስከ ታች ድረስ ሁላችንም ፖለቲከኞች ሆነናል። ሁላችንም አዋቂዎች ሆነን ራሳችንን አዋቂ አድርገናል። ሐራ ዱጉመት አኩማ ዱቢን ዋቀዮ ኩንጀዱ ጃራ ከነኪስ ዱጉመ ኤኙ አባን ፈዩ ደንደው ሁንዱም ትከኛ ነመ ሲያሳ ታኔር ቄሲ ዳፍ ደበሌ ይንቀብ ናምኒ ሁንዱምቱ ሲያሳን ወሊሩ ቆሞዳን ወልጅብ አፋኒን ገርገር ወልቆዳ በዚህ ዘመን እንደምናየው ሰው በብሔር ተለያይቶ ይጣላል፣ በቋንቋ ይለያያል፣ በፖለቲካ አስተሳሰብ ይለያያል። አባት አይባል ልጅ አይባል ሁላችንም መንገድ ስተናል። ማልድን ይችላል ኤኙ አባን ፈዩ ደንደው ዋቀዮ እንደከኛ ፉበኖኑ ፈከን ኤኙ ተፈዩ ደንዳ በርኖ ተጀዱ ከናፍ ገባብስኔ ኢጆ ዱቢ ሂከ ዱቢ ከናሜ
ዋጋባብዱ ወሊወጅን ኃይላን ልድን የሚችል ሰው በእግዚአብሔር የሚታመን ሰው እሱ ይድናል። የእግዚአብሔርን ቃል ስናይ መዝሙር 59 ቁጥር 11 ላይ የሰው ማዳን ከንቱ ነው ይላል። ፈዩ ኤኙ ደንዳ ከንጀዱፊ ሰጀር ቀባ ከኑት ይላሉ። ነማ ዋቀዮ ተመነቱት ፈየ ዋቀዮ ይሰጥ ከነመኑ ነው አታስሱ ፋሮ አባኬኛ ቁልቁሉ ዳዊት በቆና ሸንተሚ ሰገል ለኮብሰ ጉዳቶ ቆረት ገርጋርስ ነማዳ አከሱማን ጀዱ ዛሬ ሰውን ተስፋ ብናረግ ሰው ሟች ነው፣ ሰው አላፊ ነው፣ ሰው ጠፊ ነው፣ ሰው አይታመንም። ከነረኤኙት ያመኑት ኑረጅራ ዋቀዩት ያመኑት ኑረጅራ namni nama abdii godhatu jiraate dogoggoreera. Namni akka fixeensaa kan darbuudha. Namni har'a argine bor kan dhabnuudha. Namni amanamaa miti. Namni barabaraanis namaaf hin ta'u. Abdiin guddaan itti amanachuu qabnu eenyuun ta'uu qaba? Waaqayyoon ta'uu qaba. Kan fayyu namas akkasiiti. መዝሙር 24 ቁጥር 3 ላይም ስናይ እግዚአብሔርን ተስፋ የሚያደርጉ አያፍሩም። ወር ዋቀዮን አብዲ ጎዳተን ሳማልንታኒ ሂሌያኒ ሂንቃናኒ አብዲ ሳኒ ዋቀዮን ዋን ጎዳተኒ ንፈዩ ሞቱማ ዋቀዮን ይዳሉ ሜኤጋ ገራ ኦፊ ኬኛት ሞ አዴብኑ ሐረኑት ከነመኑ የኙት አንዳንዱ በጉልበቱም ይታመናል፣ አንዳንዱ ዘመዶቹን መከታ ያደርጋል፣ አንዳንዱ በሀብቱም ያምናል። ከእግዚአብሔር ይልቅ በተለያየ ነገሮች የሚታመኑ ሰዎች አሉ። ነሞኒ አዳዳ ዋኒት አብደተን ዋኒት ተመነን ገረገራ ቀሙ ቆሞሳ ከናብደቱ ጅራ ህሬሳ ከናብደቱ ጅራ ማለቀሳ ከናብደቱ ጅራ ማቲወን ዋቀዮ ነሞን ነከሲ ፈዩ እንደንዳን ዋቀዮ ከነኬሳ እንደከኛ ነው አባሱ ጋፊ ጭማደኩን ከናፉ አከፈይኑ ቢየለፋ ከነረቲ ሮጅራን ነው አናፍስን ማለቀ ቆሞ ህሬ ኬኛ ቤኩምሳ ኬኛ ኦሶይንታኔ ዋቀዮ ኬኘት አመነኔ ጀናን ፈይና በረበራዳ አርገቹ አከደንደኙ ዋቀዮ ኑቲ ማይቹዳ ዋቀዮ እንደከኛ ፉበናኑ ፈከን በሁለተኛ ደረጃ ማልድን ይችላል ለምለው ራሱን የሚያሸንፍ ሰው ፈዩ ኤኙቱ ደንዳ ከንጀዱፍ ዴቢንን ለመፋ ነማ ኦፊሳ ቢቱ ደንደው ነማ ኦፊሳ ቢቱ ደንደው ነምኒ ኦፊሳ ቢቱ ደንደው ዋኑንዱ ማራ ኦፌጌ ጋሪ ራወቴ ሆጂ ዋቀዮቲ ቶሉ ጎዴ ሞቱማ ዋቀዮ ዳሉኒ ደንዳ ገሩ ነምኒ ኦፊሳ ይምብን ቃመሳት ዮካን ነሙማሳት ሉገማ ከንን ኬኝ አከሱመት ከንጅራቱ ኦፊሳ ተዋቹ ከን እንደንደኝ ሞቱማ ዋቀዮ ዳሉ ቆፎ ሶንታኒ ቢየለፋ ከነረትሌ ኡሙሪ ዴራ ጅራቹ እንደንደው ዋቀዮ እንደከኛ ነው አገርጋል። እንግዲህ በዚህ ዘመን ማልድን ይችላል ለምለው ራሱን የሚያሸንፍ ሰው ራሱን የማይቆጣጠር ራሱን ያላሸነፈ ሰው የእግዚአብሔር መንግስት መውረሱ ይቅርና ረጅም ዕድሜ በዚህ ምድር ላይ መኖር እንኳን አይችልም። ምክንያቱም ሕገ ወጥ ስለሚኖር የፈለገውን ስለሚያደርግ ያሰበው ሁሉ ያቀደውን ሁሉ ለግብ ሳያደርስ
እንዲሁ በከንቱ ይሞታል። እግዚአብሔር አምላካችን ከዚህ ይጠብቀን። ዋቅኒ ኬኛ ከነራን ዋየቡ ከናፍ መጫምኒ ቁልቁሉን ማልጀዴኑትማ ኤርጋ ጴጥሮስ ሰለመፋ በቆና ተኩ ለኮብሰ ሰዲረት በእውቀትም ራስንም በመግዛት ተመላለሱ። በእውቀት ላይ ራስ መግዛትን ጨምሩ። ሀብት ሰውን አያድንም፣ እውቀት ሰውን አያድንም። ሰው ራሱን ሲያሸንፍ፣ ሰው ራሱን መቆጣጠር ሲችል ከከንቱ ነገር ይመለሳል፣ ክፉ ከማድረግ ይመለሳል። ስለዚህ እውቀትን ብቻ አይደለም ራስ መግዛትንም ጨምሩ ይላል። ኦፊ ከሰም ቢተቹ ደበለጣ እኛ ጋር የተለመደው ግን ራስ ኑረት ገሩ ከንቤከሙ ማል ናምኒ ኦፊሳ ቢቱ ኦሶንታኒ ኦቦሌሰሳ ቢቱ ኦቦሌቲሳ ቢቱ ሀጩጩ ገረራ ጎሪያሲ ገዲ አጀጁ ከነ በርባደ መሌ ናምኒ ነሙማ ኮን ዋቀዮዳፍ ቡልቻ ነሙማ ኮን ዋቀዮዳፍ አከኒ ተውቲ ነሙማ ኮን ዋቀዮዳፍ ሚጄሳ ከንጀ እንጅሩ እኛ የምናውቀው ገዢዎች መሆንን ነው። ሌላውን መግዛት ቆን ካልሆነ በስተቀር ራሳችንን መግዛትን አልተማርንም። ማቲወል ዋቀዮ ፍለኖ በረደርቤ ይወላል ተኒቱታይ ቄሲ ዳመሼኪት አርጊታኒቱ ምቲ ደበሌ ዳሃመይ ሰመነ ዋቀዮ ኬሰ ጅሩት ሁንዱ ብየ ቢቱዳፍ ፍለኖ ትዲያት ኩሉንዱም ቱገሩ ኦፊሳ ቢቴራ የጀተን ዋቀዮ እንደከኛ ፉበኖኑ ፈከን ከናፍ ነመቢቱ ረጀል ቀበሞቱማ ዋቀዮ ገሉ ከነመ ገርጋሩ ማለቹ ቃሞፊ ቢቱ አረቦፊ ተዋቹ ሚለውፊ ተዋቹ አርከውፊ ተዋቹ ያደውፊ ተዋቹ አረባውፊ ተዋቹ ዋቀዮ ከነ ሁንደ ኬኛ ነው አበርሲሱ ከናፍ ማቲ ወል ዋቀዮ ሁንዲ ኬኛ ከና አከውበኑ ኦፊ ኬኛ አከብኑ ሁበቹቱን ረጅለ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለቲቶ በጻፈው መልእክቱ ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ላይ እንዲህ ይላል ራሳችንን በመግዛትና በጽድቅ እግዚአብሔርን በመምሰል ባውኑ ዘመን እንኑር የሮአማ ከነትጀ ነሙማ ኬኛ ቢቱዳን ሆጂ ዋቀዮ ፉለ ዱረት ቀጀላተ ሆጀነ ዋቀዮን ፈካቹዳን ጃራ ከነ ኬሳ ሀጅራኑ ኤኙን ቢቱዳን ጀ ነሙማ ኬኛ ቢቱዳኒ ነሙማ ኬኛ ዋቀዮፍ አርሳ ፎሊንሳ ቶሉጎኔ ዋቀዮፍ ኢየሱዳን ዋቀዮ ፉልዱረቲ ኦፍ ገዲ ቀቡዳን ሀደደቢኑ ማቲ ወን ዋቀዮ ከናፍ ነምኒ ኦፊሳ ቢቱ ዋቀዮ ፉልዱረቲ ፉዳተማዳ ሞቱማ ዋቀዮ ዳለ ጀቹ ዋቀዮ እንደከኛ ፉበኖኑ ፈከን ከናፍ ማቲ ወን ዋቀዮ ዮሃማ ዱቢ ኬኛራ ዮሃማ ጎቻ ኬኛራ ዴቡዳ ባን እንፈይኑ ጀቹ ከናፍ ነመፈዩ ዋቀዮ ነው አታስሱ ጋነምኒ ከነ ኬሰ ጅሩ ሞቱማ ዋቀዮ ነምኒ ረተሞ ሰገሌ ዋቀዮ ማለከ ጀዱ ቤቱ ሰው ዓለምን ቢገዛ ቢነዳው ለነፍሱ ግን ካላ ተረፈ ነፍሱን ካላ ዳነ ምን ይጠቅመዋል? namni biyya lafaa kana hunda bite kansaa godhate harkasaa jala galfate garuu yoo lubbuusaa oolfachuudhaaf baate bu'aa maalii qabaafi? bu'aa maalii nuu qaba? fooqii keenya dhiifnee deemna, beekumsa keenya dhiifnee deemna, birrii keenya dhiifnee deemna, waan hundumtuu asitti hafa yoo lubbuu keenya hin fayyifannu ta'e bu'aa maalii qaba?
Waaqa nu barsiise, Waaqa nu gorse, galanni fulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kan nageenyiin firii 30 firii 60 firii 100 kan ittiin naqannu Waaqayyo nuuf haa taasisu. Wasalaatu ለእግዚአብሔር።